Ok, ljudi, sad ćemo ubit ćemo mišu. Da, ok. Ilustrirat ćemo kako on igra, pa ćemo reći, ok. Ne, ok. Hvala, ovo se vidi sirene. Ok, sad ću demonstriram kako mišim ples. Da demonstriram kako mišim ples. Ovako normalno ples. Ovako, što ovako. To. A mišim ples. Što se vatara ko svinče. Ovako se baca kao neka svinče. Ok, idemo dalje. Evo, kako je. Kako nema? Znam da se nema. Voldemort! Ništa gdje se ona se neka piše. Ok, znači sad ovdje imamo jebote prdnula sam, niko neće čuje. Znači ova je ružna kada se usrala. Onda ova je ovako, ostavit ću ovo. A miše, se ću pojavati. A ova, budu ti kao čuje. Što gađate ljude smrtanci jedno. Gađaju jelku, bože mili. Još je brka sve na tome. A sada ću ja prekinem video.